Wengane zakwethu impela sibona lapha ngumthandeni SK igcwamele ishanje bake salamukele kisiphi esikhulu phana ke emsakazweni ke Ukhozi FM ngayo ingoma ehlukanisa unyaka kanti ke wengane zakwethu impela ke igcwamele ishali bese seliphendula ke amatafula kugiya ke umshovo gazi ke egxuma ke naye ke ubova bafowethu impela phamba sikhuluma kulo ke ngicela banqale ngenibingelele kuyona ke Mboso City MTV ngithi nje masiqala ngenyoni channel yake wenze kulungile uciphize usubscribe na notification bell kwazo sithola zonke izindaba keshisayo nazo ezi3 nayo ke wengane zakwethu impela sibona lapha ngumthandeni ke SK njengoba ke esehlabene ngesiphi esikhulukazi phana ke emsakazweni ke Ukhozi FM ngayo ke ingoma ke ehlukanisa ke unyaka bafowethu impela igcomele ishake lithole ke imoto ya VW okuyilona ke iPolo ke ngokuthi nje impela ke wakwazi ukuthi ke abaqwaqwade bonke ke amakhanda phana ke engomeni ke ehlukanisa unyaka kanti ke bafowethu impela ke igcomele ishake bese libonga ke linconcoza phana ke kubathandi ke nabalandeli nabantu ke bonke ke bathi ke balivotela ukuze lihlabane ke engaso sona ke lesipho wathi cha yabona ke lesi ke isipho ke esehlukile futhi ke isipho ke esikhulu kakhulu phaka kuyena njengoba bethi cha yabona ke mina ke le ngizozibambela ke mathupha futhi yazini ubhova iRange Rover the red one hayi ngeke ake nginikeze ke abafana ke bami ke lena ngincame ngisale nalo ke iPolo engaliphiwa ibona ngabalandeli ngokungivotela hayi ke wengane zawuthi impela bese emnikeza kanjalo ke umshovo gazi ke ubhova iRange Rover wathi bonakele sokuyakho ithi wena bafowethu impela kuzinjalo izindaba ke ebese niphelele zona thina ke simboso sithi MTV sithi nje ake sihle ngobonda idibane yona ivideo elandelayo